kunalo odluliselwe isikhwama ukuthi isebenza Yeah. whether lo muntu omdlulisele uyaphila noma akasaphili kunalo obuyisa into beyikhona la ekhaya Yeah. umuphi lo odla intwaso ngoba bobabili siyavumelana ukuthi kufuneka bethwasisiwe bobabili labantu umuphi lo odla intwaso Okay. Uyabona kumuntu ophiwe uyangizwa ngokwesilungu somebody that they given something to uyayibona leyo nto uphiwe uyangithola operation yaleyo nto le uyayazi ithi ngenze example uyabona ngikupha ama flower uyabo kulama flower lawa azanani ne instruction uthi uzolitshala leli uyabo ikwazi ukumila uyabona then lizokusebenzela manje uphiwe uyayibona bese kuba khona lesiphiwo yabo ophiwe sona kodwa kumele usilande yabo kulapho ke manje sekudlula iprocess yani yentwaso kuthiwa unobizo lo uyebo unesiphiwo sabakini sokwelapha unento yakho ya kodwa ke lento yakho is attached to ubizo ubizelwa kuphi somewhere uyabona mangathi nje kuzwane lapha ithi wezwane uyabo uzosabela bese ezinga kuphi ezikumina uyangizwa akakwazi ukuthi ngithi ezwane engezi kumina so ubizelwa somewhere ngamanye amagama so lo ozothwasa uyabo ulo ozobe anesiphiwo kodwa isiphiwo sokuzwa unaso Unaso. ngoba abantu bakhuluma imoto nje uzizwa zonke kodwa ayikho into embizayo ayikho into embiza ube nobizo hey uyalizwa lelikhehla mkhulu kunabantu abanesiphiwo Yeah. ene sonke ke emhlabeni ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu unesiphiwo sakhe kodwa kube khona lo onepiso yeah alright uzwane ulalele yonke into enzekayo all around yeah but ayikho into embizayo yeah ayikho uzosabela kule embizayo yeah alright yeah